Gavana wa Meru Mutuma Ntwithinkia acokeretie Peter Munya nyuma ya gavana ujo wa mbere kuga Ntwithinkia no kabagwatanirite na Kiraitu kuthiria Meru no riti Munya kwa Kiraitu gitio kunogoka na kurigaraniki agutonyithwa kirindwa yao ya gisiasa akiuga atomba gucokeria Munya tonga atumane gukurukira kanju ya Njuri Ntekia ugite buria arumirite kagitene gaka ni guchwira ngerekana mpithukiro cha maitha. Muthurumuri kiga atwambirie Loi twambiriria gucokaniria nuri ukubwithia nuri kutabwithia nti ukumana uthai no ntuuni ndi busy na nti wasinia Munya ambiriritie nteto ino ntu ate busy yawe ngwitikia busy na nteto ciawe nende aka busy no ko distract kana ko seek kana ko yuki attention ya leadership yekwa twambiriria ku engage no ntu nyantiumba na inyantenda Munya otoko my senior brother ujo ni gavana wa Meru Reverend Isaac Mutuma Ntwithinkia akiaria kirwa rirura akonekana agicokeria ura wari gavana wa mbere wa Meru no Peter Munya no etikingi ni kumania miarie yawe ironekana akiaria yege gavana Mutuma na thirikari ya kaunti Meru nende kwenda kumanya thirikari ya kaunti Meru ni bua tendi nata kwenda bua thirikari kaunti ya Meru kingangia gure ni yawe agwa nuo kariti muthako ugu hikuo atawire u anko mwekera ibukona akagwe bibi karu kingangi bya Kenya ibukona akagwe bibi ati wati afi kodora bira birembi ibonto te bibi kono rako na ibonto te bibi honera itara aure me akambi etano kana ko bibi honere pero ari kwenda kwariria muno ni ondo te kwenda kwethia gucokaniria nabo kira ko ibyo toteona kulingana na miori Peter Munya gavana Isaac Mutuma alira Munya atikona gutonya na kiuthu bwawe barabere tobe nabu na Kiraitu murungi netho akimenya thirikari we nowe ngo kumitongeria nareke kuga thirikari ya Mutumere atho Kiraitu seriously mzee na ritayire nareke hukumwa nteto ne iteikuo nareke kuthanga Kiraitu manto yaraba tuire na yote ne bambukumia kuo tutewetekaniria bou bambukumia no ntuntenda hukuma nteto ne yu bonde they are my seniors. I really respect them, I honor them, I hold them with a high dignity. No to their senior political leaders in this community na no to Munya o kinyawe na rawa Meru etete iteboya Kiraitu aka wa Meru etete iteboya mizeka lento ria aka wa Meru etete iteboya nende thai ekira loi katugwenda michogia ringi kirirone Nguruki gavana Mutuma akagwa kira kuthithia ni kwingana no tongire bo thirikari nene nikenda buja nene kaunti Meru murikithia mawirane ora twakaria ng'ombe cietu Rwanda rurwa rwetu rwatiania ru ng'ombe itikaiywe kabo tibetio twe Nairobi mbureti ayumbe beto tugeta kwa Kipchumba Murkomen biumia biere bithiri njuzi ntuko ya Jamhuri onda amura ciare utwa mathaa 72 re nende woni Munya nkambirio chokaniria noeka na mbendele kuria Murkomen Nairobi Murkomen kana chokaniria na Munya ende Munya we no twa mutumira no ntu mukuru Njuri tega benya twa mutumira kuru Njuri gavana Mutuma akira Munya asiasa bakiwango kiawe bali chetha siasa cia iguru cheki thirikari nene na atibu iri kwithwa kina mananthi kuchumburana wire mzee Munya you know te lazima uthuke muntu kenda wona ngugi kana te lazima ndume Munya te lazima Munya arume Mutuma kenda atarwa gavana na inya Munya tuteo mwenda na turi mwenda ari na are iguru aturi present kana Munya nareke kuruira gucoka rungu na ndene kwi muguru twainaira egembe tene egembe north twamwira kilewa kira kinene wa imbi uchwa rungu etu yau kilewa kire kinene nimbi ukuracia erungu etu yau ende no were kilewa kinene imire yo chokere kuria rungu etu yau sasa hiyo hasira uko nayo mingi punguza hasira
punguza kiburi. You are not the only player in this game. Wachezaji ni wengi kwa hii uwanja, sio wewe peke yako, and we are better players than you. Tore antu bathogana yanthe gorweje ibo bomba kuga ende no morungu agagokeria nagokeria mutongeria gutekerigeria agatongeria gokuthega wega utigumea munya ingelewa kinene imbige utware ngirungu eto yau na ende mutumae na gitiri wombe nya wengo kuchoka ntetone mutumae na cio ende munya utikuona no kaibiga gichoka gung'ang'ana mutuma seriously. Muthuri Muriuki, Buru TV, Mutiriro Kangangi.